Tunia Impact TV agenda Manipur Kuki edition avisose amasant kumtha chibai kan bolin chun tunia avisose avelin kaliem na chibai yong kan bole tutua a igamova adea northeast stand states mio se boina mio se ni het no Citizenship Amendment Bill 2006 kitipen Citizenship Act 1955 emenung ki bola chia hi holamba Hindus, Sikh, Buddhists, Jains, Parsis le Christian ho Afghanistan, Bangladesh le Pakistan akona amasa kumsom lakhat ta Citizenship Act noya anom pen chu emenung ki bola kumgup India gamsunga au male citizenship ki pideheti chungchanga he Howel pumpi India pumpi adia Northeast pumpi Manipur jong a boiso kaitan si boina sei khom dinga mi ho adinga adia Kuki ho adinga chole thinglang mi ho adinga Epi aset na umma ai lo Epi phat na umma aset na ta jong le Epi bola pha ai lo Epi step la phamti sei khom dinga tunin studio hung khom Amasapenin Pu Ch.Ajang Khongsai, Working President, National People's Party Manipur. Laya hi welcome kanin bolint. Sun ani na Pu Khaimang Chongloi, member Kuki Inpi Manipur. Amazon ehola atunia studio hong pantezin kipa tu say pumin tibay welcome ka abolint. Sun atum na Pu Ngamminlun Kipgen, former councillor IMC Ward number 22 ako na jong ama yung latpi thejent ki paomin si jung thua saying in ama sa penint ni pi head dinga hi akidai pen chu chia Indian Citizenship Act 1955 hi EP hi tua Citizenship Amendment Bill 2016 hi emen hong ki bola hi chi ki bol pen hi EP ham api ki hen na uma EP dinga mi jo sinita hi ado dalwa opposa bolwa hita he boil hajeng tam ti Epi pen ham chi ek kiti pen hi ai lo amendment bill kiti pen hi Epi pen ham ti mi pi het dingin nei ga ko Epi thei dam ti pu azang ya masa pen nga adong kate Citizenship Amendment Bill 2016 akiti teng hele thing langa adin ku kicha de ho hin Epi ki se nam ti yong hechin khota jong gel koi man jong hiti mong hiti a hilchet na jong kiza khabelo Manipur state government jong hin center in hitabang hin lunggel ngai tu na neitan Citizenship Amendment Bill 2016 hi parliament akipodo ding ahin akipodo aphat chum che hiti hilchet na jong ompun ahin mijo se hin aphapui tidin munahin lunggel hi nei chi mi nei ga het thei pending chun Kuki society la abai lampe na ga het thei ding chun sang khat ja ko som gate langa sung chun asama all Assam student union makaina foreigner issue kiti khat anabolun Manipur yong absol am skongin part on the line foreigner issue ti teng hela gampa mi ho igam sunga phalna biya cheng ho akinung no do na ding phalna the lo ding aje chama ho gampa mi hin ka gamu ba cheng thei punte ti din mun su chit na dinga hi Assam Accord sang han ko som gi langa kun chun side na bolawin ahin tuni chan ge hin Assam gam sunga cheng gampa mi foreigner thu hi athip de bu nai som ngalanga kuma foreigner ho ailo le citizenship koita bangcho gamsung mimong mong hiding hamti India government and the CP pachu India gamsunga he hoilai mun hejong la kum som lakhat ane che na hil chu ting chule citizenship right and aiding hi kitipa hitua Citizenship Amendment Bill 2016 hin ti pau hin kumbu man su nim ki nei itokel hona chu Manipur sunga cheng ho
Kuki ho hi hen nang naga ho hen nang meiti pangal hen nang meiti hi dong le ichen naw gam sunga hi kiti ta bing ta ichen no hi ate kan Burma ga ma cheng Kuki ho yong chi su pi hi ahin Manipura hi hung cheng lut the ti phal na kipina hen nang hi dong le akinai pi an sung mi Kuki ho chun na in sung mi na in sung mi gam pi vin te la pinum yong yum kin lo ni chu ta bang cha hin ya chu Manipur neo cha kichen naw gam sunga hi tua gampami NRC to National Register of Census ahi Assam gam sung se sa cheng first ama sa pena kui hi gampami hamti a khol da wa hi lak somli an khol first phase aki na he lak som thu mi ding he somli ma he di lungyal jong so mi nai ai le hian pa chu aban ki na hi Citizenship Amendment Bill 2016 hin ade de agam pammi Afghanistan Bangladesh Pakistan akona ho thua Christian ham Sikh ham Buddhism ai lo wala Parsi hi cha ho chu gu mo chun ho le be thua su gen thein asana wa hele hung lut the ki te pa hin tu a assumption ke bol da na hi krol khat la ke vel mi hi mi hung lut be ding ai ti Manipur lak som ni le sagi som ni le git kiu ma krol khat la sang som nga ho bang cha hung lut la hoi ai chen diu ta to na di yong lo ding ai hi chi ya chu ipui pa te Kuki ho thu simin ki se hen nang hala Kuki ho chon na dol chu ki se hen nang hala su in a pu su ni apu pa chu khununga ma jo chu su apanga su jo chu apu a hung pang chalo te ka in ata jong chu hin Tripura agam ne mi ho 1951 a chu 93% tabang chu indigenous people na hi chu agam nei te tu a hi 11% bu hita chu hoi lang ge gam ba ta ma thi gam wa ham ai lo wa hele mi ho chon na chon wa anam yong cha ki khel wa mang wa ta hi ya chu Citizenship Amendment Bill 2016 hi Manipura Kuki ho se hello naga ho yong mail ho yong ibon cha wa dinga hi now i identity yong mang thei i gamo yong mang thei i ya ka hi mang thei hi ya hi chi bil hi nasata ko hi jong society a meeting mithem ho hian nang ko hi jong le hi chi bil chung chang hi lung sai ta Indian Parliament na bol khele anung la do ngai ti nung gel hi ya hi ki paamin pu azang en hoi ta ni sei pi tan citizenship bill hi pi ham amendment bill hi pi ham ipiding ang ki bol ham jong hoi ta ni sei pi tan chut aphal lo dan no sei ta adi a e hom ni e mi ho ading ating lang mi ading adi a e Manipur ading a jong population hloma ki ji in aphal lo dan chu sei tan ki paamin tua pu Khaimang ka do onum chu CAB Citizenship Amendment Bill 2016 ito e mi ho e Kuki chate ipi akimat na umma e ho adi a mun chom ma cheng su ike yevin Assam ma jong i cheng win Manipur ai cheng win Tripura ai cheng win Bangladesh ai yong cheng win Burma ai yong cheng win chi a hi hem khat ta e mi group in e thing lang mi hon chi inan no wal i do da no wal mun chom a Burma langa pat na Bangladesh a pat na e mi hum lu di ho jong ko idal kha di hom ai lo le khuti lom ma itaw akitam be set pon chipi idal jong le kho pon te ho adinga jong i macha kho pon te ti hi ei Kuki Inpi lunggela ai lo le ei mi lang perspective ma iti nang mi pi het denga na sei thei dam I pi ki ma na ma me ho to Dr. Pun nei question pa chu nei thu do chu ka sei masangin bill thu a hin even na hil Citizenship Amendment Bill 2016 home 1955 Citizenship Act pa chu say 1987 amend khat home chu and then 2004 now it's come to 2016 16. 2016
he cha hi vet le to government of India BJP lead NDA government in about he pasal na to ato so lang khana say it is a daham tit for tat kita mangahum Hindu religious je achu Pakistan Afghanistan Bangladesh Muslim country cho hilaya chu imi sa hole be a persecute ki bol pa chu hiya chu India chu itida na shelter ki bol da da and then ama hon a bol le yon yong itida na bol da di ham ti khat chu umas chu ai wanga Pakistan Afghanistan Bangladesh le India akiba alo na chu India chu multi community all multi phases community chu hijla chu the preamble of Indian constitution a jaw secularism chu to kha chu hole be atu a chu say Muslim chu single out ki bol pa chu achu ti ai le Indian preamble constitution tong kha hi a chu aphat wanga aphalo chu India mi te ding a chu na anin achu hichi Kuki te hi adita say dinga chu iho dominant area chu hele Ch.Ajang Hill Trek in Bangladesh whereas Marmar gam chu Somra Trek Ailo le hoilai lai Chin Hill region Ailo le Sagang region hoilai lai tampim chu and then Indian state na chu say dinga yang chu Assam chu yo Barak Valley region so yo Kuki te dominant area and then to a Kalbi region jo jo siang ito phanau kam so asteng le Tripura chu Kuki te kim so Mizoram and then Nagaland Meghalaya asteng le even in some part of Arunachal Pradesh so kito pha so kati lo na Manipur se kilo so hija chu hitabang Bangladeshi Hindu ho chu hilai igam area chu ipam relaxation lenta kipi a hija chu reside ki bol thading cha hele athing lang mi ho chu itong khapo te ti chu ki sei thelo chu hija chu one of the most affected nong chu hi chu sei the chu aje chu iho chu hichi area chu scatter hi iche no hi ja chu hita banga chu a large influx chu ahunga laya chu ichen le iho inja pu Ch.Ajang Khongsai na sei banga chu na ahung na wa chu amasa a chu so hyong leo within a span of very short time of period na chu amao hin iho chu in sun diu yo chama majority community di o chu minority chi hi ade den Manipur kanteng ajon ki seile tu a hi Manipur la chen na lo la hi Kuki te chen na la chu so pi thing lang mi chen khom pi na go chu agama go was kampe nga tu ti chen chu yo hi igam len ta ta chu indal hawa phai nai na chen no atam phai a chen ki no metropolitan city a chen ki no igam ho hi tu a hi igam ho hi wang a cheng lo hi ja chu hiti tamang influx lenta hitamang refugee ka poema ho chu shelter chu an nei apan wale igam ho yo si alo diu chu hi chi hi ama sa pen a fedi ma chu i ho area ti chu sei thiam chu hi ja chu alang khana se le hi chi amendment hin 12 years ako na chu 6 year a hum kum su le asteng le hi chi tu naturalize hi na di pa hi ehon hilanga ILP bilachu cut off year 1951 base year hi chi chu base year talo ding just only
a short period of 6 years ago naturalize he the dile he ji holding in apai ti chum na weta I wang he chu very annewan he minimally minimal he ama wang hilanga igam igo to khadin I population no an effect na ding chu len ta e hodanga ki cha num ta he ti ka sei no ki pamin pu Khaimang hoi ta e sei pi ta Bangladesh a Chittagong Hill Trek nga chule Chin Hills langa Burma sunga chule Somra Trek nga Tripura langa jong e mi tak ta e Kuki cha te tam ta amin ama ho honglu du chu minimal la hin ama honglu chu ida lu ngai tai ti na he na lam khat ma logically chu ti na he khoti la wal le ama ho in terms of grow lang lu pa na wala e ho population chu thom cha he achia chu ai impact negative impact chu tam joy ti chu hoi ta nei se pi tan ki pa amin tun pu Ngamminlun Kipgen kon maka do nom chu tua chu sei ta 2016 citizenship amendment bill hi lam khat na kum som la khat na pat na chu kum gu ma he tien ong ki kai ne koi hi zong le Pakistan alo le Afghanistan ai lo le Bangladesh apat hilaya chi ho group ho ham khat ta hilanga chu a government in amin asu boina su gen thein au mal le langa chu hilanga Indian citizenship dinga apply the ball thei ti eligibility criteria khat na sim pau he chi ibu so ke ta ve pu za na no seitan pu Khaimang no seitan ka do nom pen chu ei tu a Manipur People's Protection Act ti yom chi a ko base year yong ki sim 1950 yong sei win 1949 yong ina sei kha ve lam khat it is 1970 72 yong sei kha ve Manipur ai isu chom ILP movement la ya chu is so okay ale tu a he bill a bol go no Manipur government in pass it dinga mi pin jong adia phai cham mi hon pressure ball jingo Manipur People Protection Act hito EP aki khet na umma EP aki kal na umma CAB bill hito Manipur People's Protection Bill hi EP ki khet na umma ai lo EP ki kal na umma EP contradict hi na mamti mi pi het denga nega akoi pi theda ki pamen ke masanga pate ho expert hon thugil ta ente seipin to a question chu to present situation ai ga vet wale Dr Pune do manga to CAB to Manipur People's Bill ki hit nei jangpen ga ki sele political perspective in ken ga sailing ILP ibol chu a main theme chu gam de gu he hichi ILP he ajob le thing pet na chu kem jang pet sei ka hin ame le ten a de chu tua I gam hu hi ala ILP chu a hi thelo phana chu tuai phat pha eng ham do hela phat pha hi ji achun hi chi ka ve na le political party tu pet na political party hin a hi thel hi chi pa he opportunity he tia he hi chi bill hi pa sa te ti de hin hi cha impact hung ding cho a sei banga cha pa thon expert hon bon in a sei ta win a hin hung ki het na chu ipam tia le kon khat me le section hon a sei chu amho dinga yong chu hi chi influx hung ni ato kha a hin amhon a sei chu hi chi hi sang chun ki ho a yong protect ki bol sa pending ma amasa 2015 na Manipur People's Act pa hi chi pa do chu selanga chun nei pa set ki hon pa assembly ka pa chun hi chu president consent nei la api un ati hin hi chu na bol wale no ho to a Indian government na bol pau chu ho pueti hi chi hi thele ken appeal ka bong nom chu tu ni senior party ni yong yawin adi dai ho political leader hon ai thele context tham chakat value uten tu a lamkaya nei hon panmun hi phatita ila lo le ajo ki sei bang chu igam igo he apom changkya beiding hin aje chu tu pe na he hi chi opportunity hin amasa ILP hi theita lo ja ching ki mangding he ki pamen pu Ngamminlun den theng ta frank ta ni sei pi ILP chu pi ham koi ni pinung thiman ne ya pi chalak an bol go na gamu koi na la go dam ti yong chu hoi ta nei sei pi tu tua yong hi hun aphat lai ta ai ho adinga golden opportunity ti yang ai sei pi tan ki pa men tun pu Ch.Ajang Khongsai ma dong kin nutte
tu ni thum masanga chu Home Minister pa Rajnath Singh North East interest particularly Manipur interest chu I ma chaki tong khalo de amo again sai ma chaki ball lo protect ki ball de tin assurance api si assurance api pen hi Manipur People's Protection Act hi President pa send chu pi the hi pi sa aunge ati the ham I chana ki ne pi ding ham ai lo Assam me court 1985 na Assam me court chu chi pa chu in toto a chi spirit pa chu amawen revive ball a tu a hi het the khat chu Assam me court to study ball ding it particular close kan phat chu chi citizenship to foreigner deport balding pa chi pa study balding in committee of form of it committee head ding a MP pu se pa yong chu anom poi ti tu yong he chi ale Rajnath Singh in assurance api chu to tua accord to Assam accord helanga People Protection Act ti pa hi ale chi te ni hi to iti assurance api chu chi te ni hi protect balding ati ham ai lo le side by side na hilang yong no mun lang hilang yong chu no at yong chu no pi nge ti da na hi hilanga hi chi thi mam ai lo iti ngai dan na nem mi pi het dengan ni ga sei pi the pi pa me Dr. Pu ke mi mal gel dorin wang Parliament na Manipur hi chibil hin ima tong khapun te Manipur se helwa North East India sa so lam gam kai se tong khapun te ati hi chapang mithaya kil hem ta ka gel ipj na mitil sang khat ja ko som gel langa kuma Assam Accord sign ki bola tu ni gya implement ki bola lo aki bol lo na bana 2016 citizenship amendment bill chu Lok Sabha pass ki bol ke la tu chin henge Rajya Sabha introduce ki bol hi lai ai wanga chu session hung to le apo do duty nai Assam Accord bon kinup tu na kiniya sui ki kaya alanga student movement na part la ho a government langa part la ho agreement kiniya accord sign ki bol bon chu achal ha thi lo le parliament ka he pui hoi lai ka he pui CM pa ko ma se ti ong cha ki jan assurance without written any assurance written assurance ong ka ging cha pu ne tu hin Assam de hi dumping ground valley hi ni na ki hom in Hechewin Barak Valley Brahmaputra Valley lang ho kun hi citizenship amendment bill hi truth and nail oppose kagam ka chen naw ke ho ki kining ling lo wa hoi lang mi chom mi tha ngam pa mi hung ke pulu na ba chen sa ki huwa mi thei ponte ai le Barak Valley lang ako Bangladesh iti lang wa ko na he foreigner ho ngam pa mi ho analur sa mi pe pium ta jo ajo vai se 40 lakhs ki te ho jo zau di hu jo he chang ho se khu deport bol ding agama kinung le sa ki ding kiti pa hi the lo ding a hi ama ho yong chu kum hi ja sunga cho ma la citizenship pe the ki ti le Barak Valley lang ho ki chom lewa support bol jo he had to even tarik li ni chun January Prime Minister Modi a hom infala akile la ma chu silchara ki bang pa chi thu them khat ase la mi khulanga ho chu agam pa mina na chun citizenship right in edu tai ti he an mu le ki chom lewa supportable he a chu ke galin wang assurance ki pe mai ki te ho hi apachum pon accord bon implement ke bol wa ana to akipu do joluwa hele hi assurance pi heding ham so ani na ka sei num chu the protection of Manipur people's bill 2018 hi chiyong chu president asenda appeal ka bol di approach ka bol di ti CM pa le loi ho chang se chu ni khodang khana chi wa hi chi bill chung chang thu mong center hi approachable hele ki pa kasan National Executive
meeting atiki ram lela maidana BJP the national convention kanani in ong ai cha cho CM pa council minister ho meeting aga yaw wa chi wa hai lo le ho citizenship amendment bill chung cha nga chi wam te ni yong ka head ka lo mi pi na vet ding awang chu ase hilanga CM pa na chu kulanga aga chi now chu national executive meeting hi chulo chule president pa hin the protection of Manipur people's bill 2018 hi SN pe yong le ai chu sang a lens of parliament in min ekhat bas bol ta hi chu pi ta dam abona supersede bol ya hi assurance ki tipa hi pi ha mina vai ki the ta ni hi blur hi sa ho he mu chit sa the lu thu hin thu ta wang hi din ga gi chapu pa chum pun te e hu jo po bin te agam nei hi na pa mang ding ai ti chu ka se no me Ch.Ajang Khongsai pai tan ni se pi tan chi home minister pa amant akitim na assurance pi pen ni ma chai pui sapang me thai khat ki zol tabak mai ma he ti se ta ki pa om me tun o pu Khaimang kom ma ka ga no nom kit chu a phat lo ha chu isei chu ke ta hi ti he ti pa chu isei chu ke ta a chu til e mi Kuki te Ipi se pi wa pa chi ek pa hi chi bill pa hi a phai support di bol ti wa iti wa ai lo le chi wang hi support ki bol ti pun te iti pa chi to ki lonin tu ku April May le MP election lo ding Kuki Inpi stand ni tu a chu discussion wa pat na hoi ta heta vint BJP ten amho political mileage political gain na dinga vote bank a dinga til hi atong ta ve ti ong chu i het hi i ke holim na ko a chu ti ale Kuki Inpi stand ni pi hi de ham tu chung MP election na chi hi mi pi het dinga ne ga koi pi the dinga Pao Ning tôi sẽ kiến dòng tham khát gạ hết bề lên Home Minister pa assurance pa cho tu ni agenda dòng hết nè ikan gaya valid ham valid lo ham pu che Ch.Ajang sai tan hitabang Home Minister in the whole area of the country India pom pi adinga citizenship amendment bill khat pass bola ek nga hung so ding pa chu hi chun Manipur tong khapon te ki ti wang chu na zo tu he jo la jo agil lawyer say thi a say be pi ding ai chu Manipur chu tong khapon te ki ti chu ipham ni ai lo ding se ki se chu ai chu state sob ni lagi jo se chu tong kha ding chu Manipur atuma tong kha lo ding vetsan ILP le tu Manipur protection bill pa chu hi chi pa chu ILP tabang ai wanga chu achom ta chu ILP ana 1873 ILP bill khat British Bengal Frontier Act pa chu hi chi pa chu anaki koi chu Mizoram Nagaland Meghalaya ti anam pa wang chu tribal special protection khat hi ja chu hi chi gama chu midang lu thelo chu na hi chi chui lo wa tu Manipur the Manipur protection bill pa chu PMP alo the Manipur people's bill ti ta chu protection non lo chu Manipur people's bill pa chu hi chale hi chi ILP tribal interest total protection ding chu hilo chu ajuti hi le hi chi CAB chu phata implement ong ke bol le chi Manipur people's bill pa chu anan jo ding chu a hilo ding ai lo inja sei banga chu stay na
ek khat nom yong le centera ek khat pa chun hit supersedable tho ding na supersedable ding centera ek pa chu implement hi tho ni chu achuti le hi chi assurance ki bol wang chu to dinga san the e poi ti chu sei no hi chi ta ki sam kaya chu tu a hi tu la tu a CAB ji a hi upcoming election ti ta most likely in the month of April ta chu April la Lok Sabha election na ding a hi party o hin party gain na ding party politics chu abol ta hi chi hin e ho ku ki nammi te chu in ta to di ma wang chu hi yong le ku ki te chu tu masanga chu ku kin pi yong ke su yong ki ho som ta chu hi chi Lok Sabha election ki ti hi nami su a ke la chu ikai lo hi lo hi ti wang chu ke la chu hi ya chu tu chunga yong hi civil society organization yo sen pan phat ta la din ti chi se chu ai wang hi chu koi chu ti chu finger point ki bol lo pi ama wang agam le go ngailu azat ngailu anam ngailu mi kita na chi chu idin pi dio he ti chu kilo na yong ki nei chu hi ya chu tu chana wang chu BJP chu as a whole reject bola Congress bode he ti wang chu ke sei lo pi chu all Congress chu apa poi BJP ma ti yong che ke sei po hin la upcoming election awang chu civil society organization jo se ki thu khoma japi de ya election che ding pa chu ki che pi ding hi ti chu ngai dan ki nei ki paomen oi pu khai mang nei phai tai nei sei pi ta tu chunga MP election di pa hi amia ki wedding hi na amia ki wedding hi political party awa ki we punte ti so sei pi ta ni pi hat ding aji a chu ku kin pin jong chu le ei sunga civil organization hon jong student body jong le chi political party chi pen hi ti ki sei nai pun ahil la amia ki ventin ami a fel a ching a them chin wang hi inam sung ai lo le gam sunga hi wang hi aman na tong thein te ti pa ki vede ti chu mi pi ko ma hoi tai sei pi tan ki pa min tun tu a he pu Ngamminlun ko ma ka do no mu chu in wa chu na sei ta Manipur People's Protection Bill chu wa za pu jang in no sei ta chi pa chu mi parliament ek khatum ta Lok Sabha pass ta tuan Rajya Sabha an pass it na president pan anok na pi al ek hiditan all India ading he ai wanga chu etua Manipur People's Protection Bill kiti pa chu ek hi jong le state na he siwang chun chi national level ek pa chu chun hoi ta chu na atha mit the hin I macha chi chu comparable pha na le ek Manipura pa chu state na pa chi macha poiti ei sei pe ta in zawan nang na sei khat chu chi golden opportunity na ti na sei Manipur People's Protection Bill pa chu ti le ei mi ho adinga EP ha ma phat na chu EP ham opportunity hon I grab ding chu ai lo le a sit na da jong le chu chan pur langa civil organization dang hon jong le opposite ball of question jong I ball of chu le civil organization level la student body level la chun Inpi level la jong discussion jong ina ball ta ve ina ball ho wa chu chi hi support aphai elo oppose jong aphai hong ki pass na le ei sunga jong ei Manipur sunga jong e ho adinga chi asit na min aphat na meti hi I pichui ta jong le chi chu mi pi het denga nei ga sei pi the ki pa me to Manipur People's Protection Hichi Act 2018 na to ki ball he zoakin kaga seilo na chu adang I machai pon a majority Manipura ho hen azwa chu seilo wa seido it is a very diplomatic point na ye chu ga he chu ki ha koi man seido ngam hen he chi ga ka seido thu hen number 1 a tua CAB hen lang ipi yong le e ho dinga chu thing thang mi dinga chu iboi now chu eng ham lo hela tua Hichi Manipur Protection Bill
ปาดีดีจุนไอโหจูทิ้งเป็นอาเซียนไงนี่โตครับนะยี่จู ILP reversion พัฒนาจู ILP จูพัฒนาโดนแล้วอโมจุนไงมาวินไอ MLR Act ฮิจูจูไอเทปุยตีจอดอาเฮียลจีว่าเชียบอลอเมริกาที่โหดิ้งไงฮิจิชานเสกตีอาหินตัวดรปุ่นนี้ดอกบางไงไอโหทิ้งทางมีแต่อีตีอีกหอยโดฮิจิเอกดงอาปันอีตีอิสูจัดดีความตีเลยฮิจิวางฮี debatable very debatable อาจีจูอีทิ้งทางกำฮี autonomous district council ไอ้นี่กี่ปูอิสูจูอากิกำไซอ๋อไอ้วางอ่ะจู but I have to yeah autonomous district council ไอ้หินฮิจิ autonomy อากิปีนปาเฮ fulfill ไอ้หิตะกะเสียจูไอ้โหเองห้ามรวยเลยอีทิ้งทางอ่ะอีปีเอกมึงลังเลยอีกไอ้โหprotect duty kan kata san pun number 1 leader hon history so ga ki sei le akipat na tan na sudi le tu a he boi lo ding autonomous district council ki ti chu no autonomy ne even autonomy ti chu 6 schedule provision a ka pi thei ne ti center yung yad way ham chu Manipur government chu ibola chu 6 schedule purview a chu ai thei ibola tu chang na bol lo ham til I pi ham a sei pen chu local adjustment local adjustment hichipa chu koi man sei do lo chu tuni ka sei do local adjustment kitipa chu hita he asiel le lo alep le wa ajwa 2015 na thusu ho jong hichija e ho ki vengu te itiu le tua he ek dang parliament ho chaga koi do tiu hen lang tua inei sapau district yong chu athani tau chula district group nung ki hap chula ale tua district group ho chu tha pita ta wo hi cho chu nei pi phat ting na kyo thing hang mi chu ka chan bo chu la pi thailo wa hilo ki ho protect kai phat ting len state government chu after all state government the whole Manipur ding ai mi hom na si chu pom ni iti thei ngai hi cha chu thing hang a panai sot kai mi som ni ho chun chi chu a sei ta lo ji wa chu eng ham lo hela Manipura o ki za he e ho thing hang mi o khat cha yaw ko only thing hang mi majority ho hi chi ya hi chi ek nin I protect na diu ahilo wala people's protection egin protect na diu lampi khat cha chang ko he chi ya chu back to the root na issue di masat lo le eng ham lo la tua chu citizen amendment bill ega ati thuin ajwa chu dr punya na sein ala khuti de le mun choma Manipura lo Kuki cha te amo hunglu thein ding je hon langa kitin le amo yong chu anglu na diu lampi sula hi cho chu hin vet ngai in ke wang a hi theya le hi che mi pi ten phaten gel phau ten he chi ek wang he ho dinga detrimental he ti chu ka sei nom okay pa om ai pu ngam mi du nei sei pe ta Manipur people's protection bill jong hi ek pa yong hi ho adinga hi apadi epui ti sei pe ta aphat lo na yo si yong sei pe aji chu ILP to Manipur people's protection bill hi all wine in new bottle ti na definitely ti hoi ta dei sei pe ta ke chi ta gi pa om thut in jawa ke ho lim na ko na het thei khat chu Lok Sabha election jong April May of the tai ti hetawin political party yo se hint a vote bank ki sem tup na dinga political mileage mo na dinga chitabang bill chop me chibo lo adang on bol na lai din 10% upper caste ho general ayong quota yong so pass it cover UP focus na heti yong he chi chu tele vote bank politics heti heta alle tu Manipur government ei Manipur context in sei kit Manipur government na he BJP led government NPP yong part of the government he Meghalaya national president pa sangman hoi ta sei ta NPP to BJP alliance to scrap ka ball dem pi sei alle ei Manipur NPP jong BJP to alliance na hi as a working president NPP hi na dung zuid was a pu khong azang ko ma ka do nom chu chi thu a hi NPP te stand ipiham chun na stand chu hilanga national president pan a stand la khu I chan gaya action na implement na bol de national level la alliance to scrap na bol wa le Manipur ayong na bol de ham na stand no hi NPP as a party ya IPM ti mi pi dinga nei sei pe the
BJP le NPP in Manipur se pun center NDA yung partner ki ti bang chun megalai yung chun BJP ni akajin they are also part of the government Manipur am chu ti chai ahin NPP na ki ve pen ta chu Northeast India hi million somli langatam 45 million people of different ethnic groups. Ch.Ajang Khongsai. Ethnic mong mi zat zanila som sagila nito. Speaking 400 different languages. Ay nga email put ho le chan ho chon dat ho jong bo na ke bang heu ho so okay. India yaw wang wa ko pat jang ti chakhanin Epi hajal pai guri kom dung ako tandi se na ki khai hi corridor ahin ama ho hi apin na amom na ama ho origin bang chu kisi pun tin gam kai khana umu chen ko na wai mainland India ho to kitimat nahi I chanam khat ge ya ha san na pai imujing nei khantong machal lam hi han nang themjil na lam hi han nang ipi lam hi jong le ye chun NPP hin na sata ki gel chu Northeast India cheng kui phung kui nam kui chang hi jong le thakhan adin khoma good neighbor hin khom ki them chu ding changa hin the ai pun kung khat hi for example kung khat hi sunga hin Northeast pumpi hoi ki to han nang ki chi ta le tui khang lit ta sunga chu a ki chim num ki chim ta ve ta ajun thanu me thanu mel se tan ke se le ki chim nong la kho pon ama wang I to naw kung khelu na the tui pi la la lu na the khat hin bolo ma he le pho nga ya hi chu chu ta banga chu NPP hin BJP te chun kung khada ki tol khom lang chun tu athil bol dan hi akivel le lilaya hi BJP ho se thiding hi le na lo ke lo vo ti the hi ahin la kunga chi bona ke tu khom government ki sim khom coalition partner ki chun ilha thum diu hi it's a bill hi bol hun don't do this Izamta hi parliament a pass na bol wa hele we will review our standpoint whether to continue the support or whether to snap ties with the government. Hichichu warning and ekipi. Even National President Conrad Kesang Mai. Chibil wang hi na bolo di wahi. Hichichu kumtam ta masanga hichibil hi hoila ham khana je lu na. Ke hovet dola chu party angala ko na chu. Northeast pumpi ong lai yo si a he Hindu ho cho hung ke tol lu na hele a Northeast bo ya dang si hi majority Hindu chalo na one country one nation one religion ti lang pa hi lut go hita diu ham ti ho lungel lungput akimu ya chu chiwang hi NPP in with truth and nail oppose ka bol na ahin snap ties BJP to ki khen kang ding ki khen kang lo de wang chu I think it is too early to predict aji chu bill hi pasong ke bol lo lai it's still going on Rajya Sabha introduce ke bol ke na lading Rajya Sabha reject a bol dam pass a bol dam khelo lai ya chu ito khompi kung khana to khompi ke halum de ji bol hun ki ti wang ki pho hai ta ama ba abol te Rajya Sabha chan ge cholen do jeng lo wang chu National President Conrad sang man se banga chu na ho to khom mi pi thi sangen chi wang thi ta pun ti ki loi khom na pa wang chu in future hungum the lo mai the ti chu tu aga se ding chun majap na lai ding ka ki ye chun thil ki bol pa hi constitution a ke vai hom hi in India such a very big sovereign country constitutionally expert ka hilo wants on article 14 15 ho ayo freedom of religion jong talo
hi chi bil pa hi gadina mina ma de ho ding chu ti ding khadi ding kiti pa ai la ipi ha religion a baseball of foreigner ho hen polu ding kiti pa hi something behind the script fisi ipi ham khat wang chu ma hi ti khat chu ki yalen ai ti chana chi wang chu NPP in do dalding mi pi te achen now kining hling lalgam hi phadza full protection padding lungmong thamong achen now mona chu in malo ma ki khosa wa development lang la le khathim la mi han nang service la min nang ipi jong la lungmong ta mi pi ten hin khwa man then diu pa che NPP din mu na hit is ga say no me ki pa amen ol pu Ch.Ajang Khongsai hoi ta NPP te stand cho hoi ta ai sei pi ta yam khat Rajya Sabha jong pa si do wa ai lo le bulldozer bol wa president pa no na jong ala chan wa bilam ya le chu chu NPP te stand wang chu clear hi si wang thei pun te si alliance wang hi chu continue di ka dei po ti hoi ta nei sei pi ta ki pa amen tun ol pu Khaimang ko ma ka do kit nom so si bilahi ho lama hi apangin ho gup ala ai Christian ki di apangin ale Christian hi piding apan sao ham Afghanistan na Pakistan na Bangladesh na Christian population chu ibet na le 1% jong thing lo 1% jong thing lo amo chi piding apan sa khel khel lo ham achuti ale nang bimal lungela Christian apan sa chu adang ho large chunks of Hindus adang dang ho jong se hi hu kai lut theina dinga chu Christian ho jong chu a peace ball dan na northeast adi dia I affecting chu northeast ti hen je wa abola na ngayam ai lo le chi ho ya pan no wa le ti di pun te ti abola ham enjoy yong na seitan ei mi ho chu minimal le hen ang lu de yong chu tam ta am po nei wang ang lu ding chu am ho Hindu ho ma tam zo hi we chi chu seitan cha mimal ngai da na chu chi Christian ni ipiji apan sa wa het na sa ra bolo wa chi kisuboi mong hen ai lo le wot beng adi ma ki kai mong hen ta chu abol mong ta iti ngai da na dem personal view ni nega sei pe thei da mi pi het ding ei ga la wang chu religious base a he group hi area chu a common religious chu hi including Muslim a chu sagi la chu khat he discriminate ki bol ki la do exclude ki adang gu mi ki la chu tan se banga chu Bangladesh awang chu Chittagong hill trek langa isopi sangam ti hola awang chu tribal region awang chu Christian awang chu just 1% ti chu mai the chu and then Pakistan Afghanistan chu even 1% yung chu umlo mai ama hon enjoy ni se ise you hichi ki bolo na he there is something behind screen a bon so let's sana tu masanga EPP ham tam ta bol chu India talowa Hindustan hi sa ding EP hi sa ding ti thil tam ta ki bol chun vet chep khan chu hiya chu hichi region a hi largest chu Hindu hiya ama wang Bangladesh Afghanistan Pakistan ho chu Muslim chu largest chu next to Muslim chu le Hindu chu Buddhism chu le se hilang Myanmar gam ailole Tibet ailole Nepal hoi lang langa chu adang ho chum ne ta Buddhism ho chu hichi Bangladesh Afghanistan Pakistan na Buddhism ho chu lo chu rumkit aile 40% population hung do ding la chu 39% chu Hindu another 1% chu Christian Sikh Jain teng Parsi teng le Buddhism chu na hi ja chu hi chang ho yong hi ki yaw sa yong le ima affect boy a target chu Hindu te na Hindu religion target teng le hi chi protection ni nga cha bol hi ti la te chu a hen la
กูกิเตตัวมาสังหารอีไฟท์เป็นจูกำทุมาแจ้งหิวบังกลาเทศจูจิตกองฮิลเทรดฮิจิรีจอนบร์มาอยงจีนรีจอนเซกังรีจอนไอโลเลฮุยไลไลสมรัฐอัสเตงเลอินเดียยงฮิเจงอาเจงละจูอีฮอนไฟท์อีบอลลูบอนจูโบลเดอร์เฟนซิ่งยังกีบอลเท่าเดิมก็เจนเอากำสุงว่าจูโบลเดอร์เฟนซิ่งนั่นก็อยู่เลยเบอร์ลินวาร์กีบอลอะไรพวกนี้เมื่อสันตัวอากาศโดที่มิโซรามาตัวเล็กตัวชีฟมินิสเตอร์ป้าพันมาสันอากาศโดจูฮิจิอีกขัดเฟนซิ่งบอลนี่จูหุ่มจูอามาวังไอฮอนตินละหาตัวอีทัวอีเป็นพันว่าจูเลลทันฮอลลาหุ่งไก่ตัวเลลทันฮอลลาจนฮิจิจูอันขาดเอวเฟเวอร์นะอาจุติเลเอโฮตัวไอเซยูทริปุรารีจนบังกลาเทศจิตกองฮิลเทรกเตียงเลบอลมาsorry อัสสามายองอินจอยเซยูบารักแวลีเซจูอีโฮตัมไนจูอาเตียงเลมิกิลฮิลส์ไอโลเลคาลบิยังลองรีจนอาจูอีโฮไนจูอาจเตียงเลฮิลังามิโซรามเห็นนะฮิจิรีจนเซจูอีโฮไนยาเอวอาจูอีเวนกะกามัวฮีกะปูกะปาวาโกนักเจนเผากำหินกะกำสุงว่าเฟนซิงกิไกเทปนเตติอันจูอิเซยูอาเทียงเล1873 Eastern Bengal Frontier Act อันนี้ซิมปาจูฮิจงจู1949นะChief Commissioner Hamid Singh after Manipur India are marched aboard Pana hichi not necessary anymore tiso hija chu bill ek part anala do pa chu le ko yin ti chu I ho hin chang me la hi home ministry le kha ipi sa hichi ILP chu achu ti ai hi le hichi region a hi aku kite chu na inja sei bang wa chu hiti tawa jong le eo chu na sata ei tong khapen ai scapegoat nai za scapegoat nai za hin la lang Christian population hiji perview wa chu na le Christian chu asim thawang wa chu ima boy ahung lu ding chu lo hi na hi ja chu Christian zaw nai ti chu I ho chu ipom lo ne di boy ti chu sia ale ki pa omin tun last round ding som cha sentence khat nan naทุมว่าก็ต้องนมขัดสุด last round อย่างเงี้ยมาสานกูงามิลุนต้องมาสานกันเต็ม in case ที่บิลฮีรัฐสภาจงพาสติตาวเต president ปานจงอันนั้นอเปติตาวเตอาจุดที่เลย BJP เตจุงอาฮีเอมี่กูกี้จ่าเตอิสเทนอีปีเดียสมจ่าจันขัดเลยขัดในสี่ปีเต็ม last เดือนสเตนุอีพีทำ BJP หอดสุงอ่ะ BJP เต็นซิบิลอาปัสตาเต่าเตะ President ปานจงอันนั้นนับปีที่เต่าเตะจุดที่เลยเอมี่ฮอน BJP political party ฮี EP อีโลวาพาม EP สเตนอีลาดูครับว่า election ยงนายเหตุจิปาเหตุจอมจัดสัน sentence ขัดกันกันสิsupport เอติวครับ support โปรเตติวครับจีวังสู VP เห็นดึง clear ไปจีวังเกี่ personal opinion นะเห็นนะparty direct nga party ga say chu hilowin ki opinion chu ji chu party khanin min center apana mi thu an pe lo le helai ai ngeu chakhat hi ben da le oi le chun langa ball ja ball ke yu hin ami pi a sei nga wang chu eng ham lo hela hichi ball MP election ting le chun ibet sa diu mai ibet sa diu hi mai ibet sa diu aja Ch.Ajang Khongsai ami pin ipi ball de ham BJP te chu ang pass it down implement an ball got down le force ta che hi political party holunge la chum si minute ke ma hi na personal ka personal hi na chun ka sei nom bang chu hi chi bill hi le ki thana ding bill hi ti hi BJP ten a hai yo hai pun a target khanu
majority Hindu country khada hi na dinga abol oi tin kalan hai ya chu chiwang hi tin la ha thu a do ding hi BJP hi athil bol pau hi athani na ani ji wa bol hin athani na la do de hi ti khat kalung gel mi chun ani na chun party thu jong hi sei daw hi tin ho thu jong sei daw hi tin officer jong layman jong sei daw hi tin igamu hi ho ni ki hu lo koi ma ni hu adi ye chun ibon chaben pang khom hi tin thakanin lung put khan keng khan ding khom hi tin hi chi bil wang hi do dal se tin igamu hu tu mi ti appeal ka bol no ki pa om chai na ding ma su pu khai mangin ipi state bila ade ha e mi hon BJP chi force a bilan pasit tal chi chu nei ga se pe tu chana he Kuki te jalhang ki loi khom na daw te CSO ti daw Kuki Inpi le federate all affiliated organization no jo se chun tu chana CAB bill je awang chu consultative meeting ki bol lo lai asteng le study group yon ki koi lo lai ateng le bowling ti wang chu jing le thai le meeting hong ki ko ding ti chu plan chu okay ai hen la lam kai khat hi na man se chu ke ma opinion chu hit ding ta chu mi pi chu dictate ki bol thei lo hen la alhang pi chu BJP ki ti tu ma sanga yo chu Kuki te population 99.9 chu Christian na Judaism man nang ibi jong chu Christian asim ta te 99.9 tabang chu Christian te dinga chi BJP policy le ideology hi very threat hi ti khajia chu idei lo chu he chibana chu tu CAB hi force a chu political gain ding le vote bank ding a chan bol ta le Kuki ten EP decision la di hom ama totally reject bol de he ti am EP ti dam ti wang chu Kuki apex body hi na chu hin gel khom ngai ya chu Kuki community wa chu decision khat ma cha ngai je ti okay ama wang hiji mount chat ti wa chu ja pu yang en sei banga chu it seems too early na agam amajap na lai ki pa om men tu ni a citizenship amendment bill 2016 ni ipiham ipija ki bol ham ai ho ai mi te adinga adia Kuki te adinga he aphat nai piham asit nam pem ti ho sei so ke ta tu aphat na sang en asit na tam zoi azia chu chipa hi force ta a hi ang ki bola le ai mi te ho zo se ali na neo officer ke hapon politician ke hapon ho lang ke hapon mi zo sen chipa wang e do da lo ngai igamu ai lo i namu i culture protect bol da dinga chi hi angai tai ti hi tunin dunia studio ang that pi pu Ch.Ajang Khongsai hin pu Khaimang hin pu Ngamminlun hin amao expert na pat na he bp het thin ei koi pi tan ki pa omin Kuki disona pa na ki pa thu ka sein chule tunia impact TV agenda Manipur chi amendment citizenship amendment bill chungchanga angai thajo se tunia da bon chawin Kuki edition impact TV a ko nen da bon chaw mang pha kan bol le ki pa